Lahir di Nabi di Nanggro Mekah, Nanggro Madinah, kubu Maulana urus selanyan, tanggai 12 ni batun gajah Rabiul Ula. Umur 2 bulan dalam kandungan, ayah ne sayang ne tinggai donya, yatim lam kandung di Rasulullah katali ayah lahir Maulana kamati apui majusi semua hancur dumpuna, patung-patung berhala sampai leurang, bergetar Kaabah senang di Kaabah dengan lahir Maulana. Na putra bidan lahir Rasulullah, Maryam Asia sarangan Hawa, Maridah Nabi nan Suwaibah, Halimatus Sa'diyah Maridah kedua. Umur 6 tahun di Rasulullah, hendak Allah sakit di pamahana trip sakit, wafat Aminah lihatali ayah kata lompama yatim piatu masa Nabi hendak Rabbi nyan kehudib Maulana tinggai sajane Abdul Muttalib yang asuh hudib masa cuti Maulana.